uzweni sikaBhombela maNazaretha ugagane lokubathiya angakithi maNazaretha entabeni zangakithi endulini ethwala wafika ugagana ngazi mhlawumbe mangabe ungafikanga ngakini noma ngakubuka umunye uthwana ngakithi lwafika ngize ngisho ngingedwa ngithi mhlawumbe ivunzitha yokwakho izweni lakithi kwela kwaMhlobo kodwa ke sesiyabonga namhlanje ngoba yonke lo mnyaka luze lwafika selufika esiqinisa isihlane benkosi uthwala athi uma lifika ngasezweni lakithi kwelabahlongo inkosi ayibusa ngaleso sikhathi yabahlongo yasi siliphika ugagane yasiliphika ugagane bathi abadala ezweni lasendulinde kuze kube nomuzi noma kube nendawo noma kube nomuzi okuthiwa yinothigela mhlawumbe abangcwele bake bezwe ngayo ingoba kwase kuzanya ukulethwa intombazane ethile ukuthi izolala endlini lapho indlamhlathi elele khona ithi indlamhlathi mntanami thina boshembe kasilali nomndendli bekhanda uzungu lokuthi beze besho bethi bayithole kahle yabe seyisuka maNazaretha sishona pha anti ngasesitolo esinethemba yagudla oshona ngakwamshumayela umntungu sokungakwamvangela umntungu umvangela umntungu nangevunzitha uthiwa yatholakala ihleli phansi kwesihlahla sitholwa amabutho enkosi yakwaMathunzi sekuzwakala ethiwa kunomuntu lapha phansi kwesihlahla hleze mhlawumbe ngase konakale kunokonakale kulahleke nezimbuzi kulahleke noma yini kuthiwa sithi inkosi yakwaMathunzi phuthuma nobheke ithumela amabutho afika amabutho afika abuza uthi umuntu wenkosi kwenze njani ithi ngithunyiwe bengithunywe ezweni labahlongo kodwa ezweni lakwaMhlongo bangishayile ngishayiwe ngaxoshwa bathi abadala obabekazi bomfundisi uMathunjwa kwavela iphanga obala isiphanga somuntu sibone ngamehlo ababehamba nendlamhlathi bathi sase sehamba igijimi sephindele emuva ethunywe inkosi yakwaMathunzi yathi inkosi yakwaMathunzi ayisengizwile ake ngihambe nami ngombona afike yambona ithi hawu umuntu wenkosi kwenze njani uthi hawu ndaba ezitha bengithulile kodwa ndaba ezitha bangiphile kwela kwaMhlongo ithi pho mangabe uhlelana phansi kwalesi sihlahla udlala ithi hayi udlala utho ngoba phela ushembe maNazaretha wasuka naye ezweni lakulo ntabazo Bombela wayinakho konke kodwa ithi ngayibona sengiphila ngokhoti sengixothela umbila ukuze ngikwazi ngidle ithi inkosi yakwaMathunzi kulungileke mawuthi kulungile mawuhlelana kulungileke uzohlala kuseke lo muzi isithi ke mangabe sokuqwasa sokwakhwala wamuzi bayivuza zele lagama kuthiwa ivunzitha bathi abadala kwathiwa ivunzitha ngoba inkosi yakwaMathunzi ivuna isitha sabahlongo uBhombela maNazaretha sikhulunywa ngendaba eyinkinga namhlanje emzini waseBhokisini izoba yini nje shuma lenkosi sihle kuthiwa emzini wasePhakameni yafika kuthiwa kwakusho inkosi ilanga ithi bake bafika ngelanga wafika iNdiya lana liphethwe iNdiya libanjwe ngeingubo
liphethwe liqukulwa ligula lingakwazi nokuma. Bathi abadala kwakunezindlu ezazinamagama emzini wasePhakameni. Bathi kwakunendlu kwakuthiwa isinoti nefumshana ethi ubaba mkhulu wayehleli khona kule kwenya lezo zindlu. Kuthiwa la selifika leLindia balibeka phambi kwayo indlamhlathi. Kuthiwa la selithi India gona mina baba. Kuthiwa lathi gona mina baba. Kuthiwa yasiyehla yahlala phansi yaluya yahlala phansi yena njengoba ubaba benalo. Yahlala phansi yenaba athushile inyawo yasisiligona India lahlala kulona. Kuthiwa lathi maselihleli lathi thanda mina baba. Kuthiwa lathi thanda mina baba. Kuthiwa lasho kathathu lathi thanda mina baba. Kusho umuntu ohlakaniphileyo wayebona uNkulunkulu. La bona uNkulunkulu India. Kuthiwa yaphendula indlamhlathi yathi ngiyakuthanda mntanami. Sikuleyo ndaba maNazaretha nami ngithi angisukume. Nami uthi kushemba wafika kula ngithembele inkosi isinzi.